Mwancho murano butkobo ritweriga Jumapili tariki 24 cy'umutinyi iga 11 mwaka iga na manga abiriga kwaneki gwakuru ase county ya Kisii, county ya Nyamira wiki county ya Nairobi tingakeba abara ikurwa ase county ya iga bagenda kuboria anamono amenyikuru ase county ya Kisii kwa abatoru nenchiremo yuwikirani amagendro boigo asense muinde ni igo muraibwense ya Kenya. Muske Dr. William Samoei Ruto agenda kuburia abakenya kwerikia asomurubrio social health insurance fund munenchiremo yokonyora abokoriri obuya ekeonga weekend chinsabire chobutkobo rero nkuru kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia yemanyiriryo niga kuru kwa Wilson Makori. Ekeonga weekend chinsabire nigo tochakurwa se county ya Kisii litko lia rero nigo egati ya abamenyikuru sensemelia ye ward ya Kiogoro yegotoka se bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii babiro bagosokia na kwenda kumunungane kubatkana amono gotekerana kwa magendero asensemeyo abange nigo bagenda kubolia egati ya abarai inse yo mugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati mujumbe Nyaribari chache Muske Zairi Janda kubatrina amono mu MCA ward ya Kiogoro kwaneke ngo chibare konyora abokoriri bo gwenderete asensemeyo chingikibabiro batemna wika chingakimne chiga niko bagenda guchandeka kubatkana amono gotekerani gwa kwa magendero araboturu niko rwarigani gwa numurikito Daniel Untiri sekerebuna kiromo Kenya naganeti konyoro buwenya webirengo beganirie kubana fingia eliwe Kenya wego Kenya uchumi yense ya yem aiga sebunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii nigo hayonsi yare mamincha egati ikinye gitari tichibwa tyamalyo gaisaine nechinde tichanya gukorwa kwagachwa naigo tichiro gukora mirimo numuwekano ne dispensary ga ya Boronyi imeye wodi ya Kiogoro yasemya kemenge bono abamenye batanya gukonyeka kurwa sere bare no borobonene gukwanira na kwemurungania igoro yali bagenderete gwetera tugatebenya gitari iyo bente agachwe koroba iraje gukonya abantu ekore nekine nyagitari yagachiru noere yabeiro bakabono muisa kuligere rimuna mwatana omunyeroche na bero ndatigende ko ni wedo kulinga yarenge igorwe ekonya abantu ekekobera bahatebe nga community workers imbaro bao kole mirimo asibako kwa chamario bamwe batokorera asibako ruboro nyimaiga asekenyoro gitu egeru mujito gendera korengana na baroni go baliretwe era gochugo chaka kurwaligwa asenyegeteriga mapema omwakoyo na gwika bono tibanya korra kende na nichi wiki sano chitigarete gukoro mwaka abo tubwata bakongwase baronyiga iga muna baeresa gocha na benye gitari ya gache tu na into tukatwara kwa semeri muna abantu bege chichi nsango konya katoli lakini bane kero tuguchikolire nya gitari ito nigo ya marira matosi na ndebo nentu turabo tuobo ire mibiri ito ngana into turi muketomera matosi yako era bano ntubwati asitogo konya kasa mariogo muna morocha maruira aichira bana agocha maruire chipuresa kiango togota butoga nya gitari dispensary era ngeni gerare bono yene ere gotokonya asekerebuna dispensary ga nigo ya chagetigwe no burai bwaitete ase bonge ya Nyaribari chache nse yo Muske Richard Nyaga Katongi nigo warolekana korage kiara gocha somo bongo bono obwense meyo Muske Zairi Janda na komomocha aso gotatwara maganio yabamenya abayiga senkoro bono Zairi Janda otebereire koretera abanyi no mochere mechi ngende no bosye bono kortua kamochorete tana gotacha Boronyi pi gosabana nangainere bono ntu tokumeti nonyene para yo kaobe tuachandekire twagendereria omukito haso gwikera omubunge wensemeyo korende titomoikereti nonyena sesimi korende gwetera sekigancha kya NGCDF inse yo mobisa bumubungo iga Evans Makori wegerera na komenta buna dispensary yo nigere gati yechinde chinyinge gati yabo elia ya Kiogoro ekyo cyane netwe gocha se county ya Kisii na magoso yo mubunge yo tararore kanandonsi naigo abamenya abayiga ni obwenete kubwatia gocha se county ya Kisii inse yo Muske Simbarati wetera somo MC obo Muske Walter Mochache chomba chigo sibuo nani no chomba chimenyete no jori gereri ga gisike no chibegete ono to na kito komenya
agekogera omuntu nyimuke Kiogoro ng'enda Bobasi ng'enda Itumbe ng'aingo komenya gochi nyiruo songo bono bosongo indikango ikoro ntumugete nkorboteregete seni kiagetembe kurega ase bunge ya Nyaribare chache ase kaunti ya Kisii riterene nguruko Daniel Ontiri Sano murikito Daniel Ontiri korende tugosaba kwa berko patkana amone nsemeyo ya kwana kinga abone gati ya amenyikuru asensemelia ya Boronyi yigotoka se ward ya Kiogoro bunge ya Nyaribare chache kaunti ya Kisii korento kwerna asensemelia ye bunge ya Bonchari bo igonigo egati ya amenyikuru asensemelia ye ward ya Bomorenda bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii niko babere bakomocha mo MCA bwe nsemeyo moskejo nombati asogotekerania amagendro asensemeyo korengana amona barabo niko baote amna niko ward eyo ya Bomorenda egendete gotigara maega kemagendero askeri babere baote amna nerebuya mo MCA bwe nsemeyo gochia kolgireria nabo kubaikirania amagendero muna tokolgireria robotu aba Morenda baito aste mwabeta igereri muna togenderete tobwendete gonye gochandika ebinyoro cyonye kitayanto bwati nane ngo chukwana lingana lya nyangiti ndurometa abanjali nane nduromete kero monto igo yeskuru ya nyangiti intunto ko manyabono yenkigenderete okoba siasa ngarere terato ikerange abantu baminto tiakonye kolia nebigocha asemore nane ngo batebiga kinga kekikigwe kecho chikobori chikura na ituramanya ko manyanga gotenene lakini abantu baito mwabire bube konye kubwata bwati amagana ige muna bono sonika yete tebwati taya tebwati nonya stoko muri siweji abantu baito batebireta amagana yebigocha ward ye koru twa nyorete ward under the new devolved government to kai Morenda ward. In fact kero gweta ward ye to magendero tayo the unseen projects we don't have the dispensaries no ene rio teterete iyo kero ko ganda kia busura oende kikiende dispensary no ene ntetere emo tiye muru irara egwanywe bono nkoboria omo MCA oyo John Ombati omogaka nkibono giache gikaba ugatugutaba Morenda gusaba na twa babe tukakogosera egabidi nga ombi bakabarwire bakonyorno ene ntetere nabono sunika yaitoga ere bo street lights inchio ma obo saribu abuchire ntumanye tia so mo MCA robisia kale obo saribu abuchira ko bono baka yaikire saa 3 ya marogo baturi kororoka na suneka okobo bo saribu abuchira tiango batobekere chi street light baro chi pare chi ya back street chibe obo enserabe abantu bakole biashara no bwasioko pare chiito tinyinge chiasarikire ekero gweta konyoranga epare yitenyara gwete kategonya ba access no in security yoka tekonyara ko goikira abantu ko serve ko wake patrol buya suneke yaito that is why thinking in security abeirembe tsari paranchiri gweteka chi back street echitichete bo chaff dumping e korwene au anywhere kara se stayo back street ra etonyere dumping eta kori tafadhali those leaders balimore birogo imokia ejukumu mokonya abananchi Wanchumura chinga kia gane tukane kiwa kura senseme ye bunge ya Bonchari ni goto kura na senseme ye bunge ya Bomachoge brabo ni komo MCA ward ya Bombaba brabo Musbati Beatrice Makwae aberga okwanira egati ya amaganyo alia aganeti omugavana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati Nyakobo wikirania okwana chinga kecho ni go Moske Makwae aberga otamna neruya serikali yo Moske Paul Simba Arati gochia kuligiria okoroisigwa wechi dispensary nabo igo okoroisigwa gochpara mnenchiremo yugo kine award nabo ige bunge ya Bomachoge brabo ati facility enyagetaria ingotoko genda kenyenya twagenda ugembo gose twagenda magena ugancho kwangachira sa 5 million elindenga gotabinga market igwato buli mu 6 acres ne chiri kwaga story building igeko genda igoroke obuli mu bugotikaro obugima ngasaba obulemo ngakora public participation n'abantu bana bamugonga bagancha obuli mu boke borusi bororo enyagetaria yagacho ubwo kirambiye mano ya excellence so kwa 5 million procurement process metengo erere a contract eche yagacho chiro
echirumo agache enyagetari mugonga abantu bakogenda ugembo bakogenda kenyenya egento kende you give me a borehole from Mugonga market during public participation bakataba macha bagukunyu korugoro borehole kunyu korugoro atirimboke ekera abantu be county bachete bagachaga igase kanisa bakanyora ngaiga no machale ekana kwani na elders of this church and the members bagancha borehole kunywe wangoya borehole kunywerega amacha tirimboke to the market ayanda gende uche primary school ermuina ne para nere na tabiria abantu bane for a long time paka bagoche babugana ngumwenyere rinde lero tigante ebe kuikaransi tiga abantu bane baigwe epari rie kuigurumata ari bwata pochi tendere ne chigorwe amagenderera amangi abantu bari bane mwaru kurjinsemo cyaro guru cyamagena iho nakwanira biribira asega banaruche togo chagoche kero tole nere magena iho ngukwanira biribya magena akorora nechisemo chinde Your Excellency ekerkwangete pasari nimanye tenje na bete the best MCS okuru basari ekegere pasari yane ya chite to all parts of the world na baganita abantu bane kire chisa application na ndengo tabe mbiyamo na singi chende kwa begete pasari ende ekoba egoichori ku December ku January abantu bane will get a pasari kuja Mwancho mure nyoranga boigo na manga ganet kwane kigwa kurwa achinsemo a nyoranga boigo ni go omokonyi bomuraibwensi ya Kenya muske professor Kithure Kindiki ganet kuboria bakenya kuboterna aseboigo muraibwensi ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto ganet kuboria bakenya kwelikia asomurubulio o social health authority rikwane kinga babere bagwe Kenya tokanda sensemo ya kabere ye studio tonyora basembo gatemben koirana na mbangi kwargenditie toskari Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo darome, ninjo mangana mazu, ninjo pagina ninjo. Nenkwane yeborero, tiene smubasi. Mubasi n'abantu ababasi banyura ne gusiyengima, kero kenda basubati masawatu kikiza mu cyagusi. Bali once monte kere tubone nkwane tigere ko rubasi. Ogesaka matarema inyaine kase mere tiere ke nkurongo. Inaki ogesaka matarema nyaine kase emereti nyaine ke nkurongo abagesaka bali mundigereti n'abantabaya n'abantu mwe tuno mukwerenda mukuka chibindiri ngaka kyobo komu muja konyora ngambia muri inwa mangana ino na ya ino na mwe tuno moko libintu bino biyayigo ogesaka ko bako gamba mangana abo bako yagamba biyayigo bamanyerera tibo kabancha inabanyene bara uno bamaite no muragambe na bara ngakekera kumbetara yetari yawa yokorere gazi ayabonaro ugesaka matarema nyene kase mereti nyene kinkurongo chinkurongo njya kabera okale ntobwati kiri abazongo bari ko caves tubati chinkurongo chinyingi ndi china chitokoro kachibuli ebuli yaba gesaka ugesaka nore kare ko chiaka tembo ose chiata mbu chiasa geteiga uchiali mero gesaka ali enkurongo yaineke no chirora uchirora Pagaka ninjo etembe, ninjo darome, ninjo mangana mazu, pagina. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Pink Premier Academy neya mwenye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egasomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiogoro chinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagarigi yali nene asabana bakokosoreria elyo kubugirana gukina chitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gusoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasome kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegerya abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwa
Mbwate Music and Drama. Efisi yabo ni gukwana n'irigori rya mubuko. Asibwe ko Mbwate merubyo ao kurengana muno konyora gwici amate iri kweniki ngakira umwana ngonyora ari egesomo. Nigo bakuru bosombi ku cyasa bari bare HD scholar. Asibwe ko bari barase boarding babata mazingira mu yo gusoma. Intake nigo egendrete tutare rero iri kwibwatania. Kabaye oyo mu bari bakwibwatania mu nice semi. Ejo kiraba irere konyora obugimu buyasa matuko ari bosio. Asamange nabo wakisimbwe terasa kinaba kitwa 0710-755-578 gose 0714-673-963. Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankirao engia. Right mwancho muri yakariwe nanda senseme iga ya kabirene ya mwere kunga weekend jinsabira bosto kwandra ritko liarero nigo umurai bwense ya Kenya Mosque Dr. William Samuel Ruto nyakabo gusanga munabege no kurwa asensemeli county ya Kericho okwana chinga kecho nigo Mosque Ruto aberega otemna nerebuya abakenya kogenda kwelikia asomurubuli o Social Health Authority munenchira yamo yokonyoro obugwenia asenchira egwendrete aniga gocha kubatkana amunu bututukano bogantkwani kuwa asenseme ya Social Health Insurance Fund egento boigo Mosque Ruto aberega otemna nigo abegetemerubuli sene yocho kinya ebirengo bisemi goika asensemelia yebirengo byobochenu arbati uru nigo rwaliganigwa no muriketo Sam Miyenda. Omorai bwense Mosque Dr. William Ruto nigori tukolia lero asanga n'abakristo imeyebunga ya Singowetsoin igotoka ase county ya Kericho gukwana asomo egoyo Dr. Ruto niga tokiri kitambo kirogia serikali kiyogotagora endagera kurwa chinse chesiko na gosegeto buremebuna enchire ya moyo konyore endagera. We cannot continue subsidizing consumption. We must support production. Bei ya vyakula imeanza kuja chini because we are investing in the right place. We are supporting production. Tupunguze ile chakula tunaagiza kutoka nje, kwa sababu kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya Kenya kununua bidhaa kutoka wakulima wa nchi zingine, na hiyo inatuletea hasara kama taifa. Furaha yangu ni kwamba sasa tutawacha kutumia pesa za Kenya kuagiza vyakula nyingi, tunapunguza ile vyakula tunaagiza kutoka nje. Igoro yumuroberio osha Dr. Ruto niga yotogirie asaba sababa Kenya kwirikia ritangani iliyo konyora obubwenia. Ndio tumesema hatua ya kwanza, na nataka munisikize kwa sababu nazungumza na nyinyi na Wakenya wote. Hatua ya kwanza kwa mambo ya afya ni wewe ujisajili. Wende pale, ijulikane majina yako, mahali unaishi, watoto wako ni ngapi, ndio tuanze kukupangia mambo ya afya. Buna enchire ya moyo kwenekia amagenderero Dr. Ruto niga basabire abakenya anene muno abarahibe chinsemo ao gocha amo asobu yabo mwananchi. Nauliza viongozi wote, viongozi wa siasa, viongozi wa biashara, viongozi wa kanisa, jameni tuungane. Hakuna haja ya ugomvi. Hakuna haja ya mashindano. Sisi wote tukiwa viongozi tupange vile tunaweza kupeleka Kenya mbele kwa pamoja. Ugomvi haina maana. Mashindano haina maana. Sisi wote we have one country to serve. We have one people, the people of Kenya, to serve. Let us see how we can work together. Unhealthy, negative competition, unnecessary confrontation. Let us work together as business leaders, as political leaders, as spiritual leaders and church leaders. Let us work together for the greater good of the Republic of Kenya. Gukwana igoro yo gokonya chikanisa Dr. Ruto nigo aenekirie na chikogendera no muroberioye gokonya gwetera ase chinchira ao. We understand the word of God enough to know that it is more blessed to give than to receive. And that is what we are going to do. So musikwe na wasiwasi, tutajenga makanisa yetu,
tutashirikiana katika kuendesha neno la Mungu mbele. Kuripoteria egetaseni kia Getembe, Nchensam Miyenda. Yabono sano murikito samiyenda na roboti rwa senchira yobo ikirano to kwirana ase ensemu inde boigo ase ensemu yani go mokonyi bo muraigwensi akenyo moske professor Abraham Kithure Kindiki nyakoba ogusanga munabege no kurwa sensemelia ya Marsabit okwana chinga kecho ni go moske Kindiki abeka gwesokya na gotemna ni go serikali yo moske Dr. William Samuel Ruto agendrete kobeke miroblisene yogo chia kwane kingango chibare kubwaterana eliko kino chumi yense ya Kenya na kuboria abakenya kwenda kuilikia asomurubuli o Social Health Authority. Rais ameongea juzi akaongelesha taifa la Kenya, na wale ambao mlisikiza, rais alisema hivi ya kwamba taifa limekuwa na changamoto kadhaa kwa kadha. Ameng'ang'ana vile awezavyo. Kuna hatua kidogo tumepiga, lakini bado kuna kazi ya kufanya, na njia ya kufanya yale ambayo yamebaki ni kukaa kwa umoja na kupenda nchi yetu. That is the only way we can build this country, by staying united and by loving our country. I can say without fear of contradiction that the new social health insurance will work and it will benefit the people of Kenya. Kuna matatizo kidogo saa hizi. Right now as we speak, those with chronic illnesses and emergency cases, they are not having a lot of problems. Wale wako na shida ya ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, shida mahali iko ni kwa outpatients na the lower levels of the health facilities, level 2, level 3, and because of inadequate diagnostic equipment, and the referral system is yet to be worked out properly. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi ako na uhuru wa kuleta maoni vile Kenya hii ingekuwa bora zaidi, lakini ailete kwa uzalendo na upendo, na akiwa mtu ambaye anapenda nchi yake. Tusikosoane na njia ya kuharibiana heshima na njia ya kuleta uchochezi. Any leader who is inciting any section of the society is not worth that title. Chumureto kwirana asense mwende boigo kubatkana amono bobibwe timu ya Shabana nigo igati yabatenere timu yo bagenda tukwesokya na kokera obubuyobu na gotamna nigo babegetemero bulisene yogo chia kubaterana mnenchiremo yogo kine na boko ene kingo chibale gutigara ase ligene ya Kenya Premier League. Mechi imekuwa nzuri, ni yangu ama ni yetu ya kutrain ni kushinda, na home game muhimu sana kwetu, so na feel tumeachieve, tumeshinda na ndio tunataka. Once tushajiweka pale juu tunataka kumaintain, na kumaintain pale ni lazima ushinde mchezo. Labda next tutarajia kipi kwa Bucha Stars? Next tunacheza hapa bado home, so still bado tuna feel lazima tuwake extra ndio tuzidi kushinda. Kama tunataka kumaintain pale juu tunacheza home, na home match tulisema lazima to give in 100%, so na believe tutawork tena zaidi next match tena tushinde. Mfululizo kucheza mechi mbili nyumbani, ili labda ni motisha ipi kwa club? Kucheza nyumbani sio issue. Issue ni utacheza game zako utashinda. So hataki kujua tunacheza nyumbani ama tunacheza nje, so long as unashinda match zako, hiyo ndio muhimu. Labda vitisho ama kujiamini. Naona Nakuru Bucks unajua kwamba baada ya mechi za nyumbani utaenda kule Nakuru. Maandalizi yatakuwa ugenini? Ni vile tumekuwa tukijipanga tu, si need kuangalia Nakuru Bucks, na need kuangalia vijana wanafanya nini daily katika training yetu. Anytime wanapata zile vitu tuna need kufanya katika ground yetu, then tunaenda kuziwakilisha kule. So si need kujua Nakuru Bucks wanafanya nini na
wanatupangia. Tumwachomurane gati ya ng'enda to kubwatiria asensemeri kunga weekend chinsanye chobut kubwarero na muno kurwa ase county ito ya Kisii, county ya Nyamira wike county ya Nairobi chinga kiboto gand kubwatia amanga gand kwane kigwa igoro yitsegi cyage siasa chigand kwane kigwa imensi ya Kenya asa bange bagendete kwemunungane kubatkana amo no muroburi bobugwania o Social Health Authority asomura ibwensi ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto bagendete kwane kinga muroburi yungo chioro gukora mirimo chinga kiboigo omuwaziri w'isemi muske Julius Ogamba Migosi agandi kuboria abaiboli gocha kulinda abana babo chinga kichiga cyomutimuko werusa tumurana chikoraga chinsanye cyobutwarero ngoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia yemanyiriryo niga kurwa Wilson Makore. Gatemba Television.